Senone, kita senti tene ang los liu emaselu, kita fiari tene ang diak liu emaselu, kita turi tene ang superior liu emaselu, kita foti tene ang as liu emaselu, kita gabay tene ang hatene liu emaselu, no kita uzay tene ibung konta liu emaselu ni adet, saladet, frakezadet, no limitasaung siradet. Oh kita, no kita ba, tambah sa, tambah Biblia dihang. La iya ema ida nebe moris los, ida mos la iya. Sirone ibung na konho malisang no lefong moruk. Roma 3 versículo 10 no 14 ne. Depois tumai versículo 32 Roma 3 ne hatu tantang dehang. Tamai mo totu hala ona sala, no sira lato maromak ni gloria. Se Biblia diang la ema ida moris los, ida mos la iya tamai totu hala ona sala, entang ita tengki manteng ita ni ang hodi proteze ita ne fuang hanoi no ibung hodi livre usi halok julgamento. Atu ita la bele julga emo fasil, hanesang ita maklos liu no ema selung maksala liu. Tambah yang mundu idane, ia rai idane, no ia timor idane, laya ema ida moris laho defetu, laya ema ida maksantu liu no prefetu liu ema selu. Tambah ita hotu mesa sala nain det, no precisa tebes, maromang negrasa. Primeiro João declara ne, se ita diang ita laya sala, ita bosok ita ne anrasik, no lia los lahela ita. Primeiro João 1 versículo 8 ne. Se ita diang ita maklos liu fiar ang diak liu maseluk no senti ang laya sala, ne ita bosok kela ita ne anrasik, no bosok mos maromak, tambah ni hari ita borus liu. Tambah saya mafasil julga maseluk, ne tambah ni moris fokadet haredet by maseluk ne sala frakeza, no limitação sirhotu. Ne magbania fasil tebes atu share, atu espalha informação falsu, konta lemo-lemo, gosip liar tun saya hodi seda kodi hamonu ema idan beni julga bane atur ang anesang nimak naim balalehang foti ang anesang nimak naim universu no fiar ang nimak los liu. Se emane makare maseluk ne sala no ni hatekke bani angkat tak nemo sala na inde hotu ne bania susar tebe satu julga maseluk senia lah halua ang lah tene ang no foti ang ne bania fasilos ibung nam doras los di konta lema maseluk ni vida tambah ni moris okupado kritika det maseluk ni moris fokadet di julga maseluk ni halok to halua te katak biblia amiasa ka kondena makas los ba masirne gosta tesiliador no julgador sirane sangne ya parte ida ita julga maseluk ni sala ya parte seluk ita mos pratika ka halo kanesang emai dan be ita julga bane o dar rumah ita ne halok atlitang emai dan be ita julga bane aturu te setu anesane depois ita noeng katak ita livre los ona husi halok lisu ka ate tudi atsira nesane o nunca mais sanesane tambah Roma 2 versículo 1 to 3 deang ne duni o ema o la razang atu tesilia ba maseluk tambah banghira o tesilia ba maseluk o tesilia ba ne anrasik tambah maske o tesilia o mos halo hanesang sira ita tene katak maromak tesilia los ba ema nebe halo buat sirne o ema nebe tesilia ba maseluk nebe halo buat sirne mabe o mos halo hanesang o hanoing katak obel halai ses hodi maromak la tesilia ba oka ya versículo 1 no 3 ne Biblia boluh makas dehang o ema se ema tesiliador no julgador sirane sane depois Biblia bolu ema sirane sane ni continua kuliah claro no seri lutang kona ba ema idane ni halok ya versículo 1 no 3 ne hodi dehang o ema o la razang atu tesilia ba maseluk tambah sa tambah ba hira o tesilia ba maseluk o tesilia ba onian rasik tambah sa versículo ne dehang o tesilia ba onian rasik tambah maske o tesilia o mos halo hanesan sira o afinal ita tesilia ka julga hela maseluk ne sala ita mos halau ka pratika hela halo kanesang ema ida nebe ita tesilia ka julga bane hodi julga maseluk afinal ita ia hela posisang nebe hanesang tambah halok julga niang mak repetisang ida husi sala sira nebe ita rasing mos halau hela pratika hela no ia hela tambah nemak e versículo oine fosai ona dehang o ema o la razang atu tesilia ba maseluk la razang duni tambah banghira o tesilia ba maseluk o tesilia boni an rasik tambah maske o tesilia o mos halo hanesan sira depois ita no ita livre ona usi halo kidone o la ia tung mai versículo 3 ni atu tantang hodi fo vision makas no seriu ma ita dehang o ema nebe tesilia ba maseluk nebe halo buat sirne mabe o mos halo hanesang o hanoing katak obel halai ses hodi maromak la tesilia ba oka o la ia kita noing ita bela livre ka subar hodi maromak la julga ita kita noing ita bela subar husi maromak ni julgamento ka justiça mabe ita ema berani livre liu nunca senti salah liu bang hira tesilia ka julga ema seluk ni moris salah halok no limitação sirhotu halok ti halok hanesang ne ita noing ita bela halai ses ita bela livre ita noing botira sela kona ita o lae no lae
tambah lifam balu ya versículo 3 oing ne fosai ho claro ona dehang o emane bete silia ba maseluk mabe o mos halo hanesang o noing katak obela laises so di maroma kla tesilia ba oka se agora makita zulga ona ema depois botruma lakona ita noing ita livre lasona o laya ne tama maroma dominaing se fo oportunidade ma ita hodi arrepende ne tama maroma hatudu ne paciência ma ita hodi heng ita arrepende no label halotang halok sirane sangne labele sentiang livre los ona husi aktu idane labele fiar ang bot tidak silakona ita no labele halimar mos ho maromang ni larang diak no pasense sira ma ita tungai versículo 4 ni hatu tantang ho di diang ma ita nune o karik wa kribi maromang ni larang diak tebes nebe ni heng hela ho pasense naru olah tene katak maromang hatu du larang diak ne hodi o bela arrepende ka Holy fon selukar diang ita kita limor ho maromang ni larang diak idane ni larang diak hatu du pasense ma ita hodi ita arrepende hodi ita labele halo salatang laos halimor ho maromang ni pasense no larang diak ne hodi livre halo sala segundo Pedro 3 versículo 9 mos diang ne nia hatu du pasense ba ita nia enemak maromak tambah sana ya tudu pasensia baita tambah nia lakoi atu ema ida lakong mai beseda mabe nia karak atu ema hotu arrepende na ya tudu pasensia baita la significa kata ita belegoza lima ni pasensia depois de ita zulga ona ema butruma lakona ita no inta livre ona o la ya ne tambah nai sehing ita pasensia no nia karak tebes atu ita hotu akribisala ka arrepende atu ita bele livre husi halok acir hotu laos livre halok acir hotu hodi zulga ema inclui halok acir nebe gosta tung ema kontaat ema trata ema ibung lt sira hoi hari arrepende ona oh ibung lt sira alias lo lihat ten sira ne hari arrepende ona sela ema susah halo diferensia o makida nebe manrare makida nebe rona kita fiar ang no kita senti ang los lu ema seluk tambah idane halok foti ang karogansi niang ema nebe foti ang karogansi idane maramak odi tebes tambah nemak tiago dihang maramak kontra ema nebe foti ang mabe ne fo grasa ba ema nebe harekang tiago 4 6 ne ema nebe foti ang laos ema seluk makse kontra nia maramak duni makse kontra nia maramak wandu kontra ita ne mori sela diak tambah nemak kita fiar ang no senti ang diak liu ka los liu ema seluk mabe ba ema nebe harekang maramak sia tudu grasa bania no maramak se foti nia sai ni mori se mudansa avansa tambah ni hetang grasa husinai husi maramak det mak foti ita kita iterasi mak foti ita ansai lai monune se moras amen primeiro Pedro dehang ne duni harekang ia maramak ni 5:14 ni okos atu ni bele foti as imi ia tempo los primeiro Pedro 5 versículo 6 ne então kita considera ita ang superior li maseluk atu ita ni ibung hetang proteção husi le fon julgamento sir hotu tambah ita hotu mesak salah naing kita fiar ang ita merese liu falling liu no nobre liu ia maramak ne oing hodi ita livre julga katesilia ya maseluk ni moris tambah ita hotu se nunca bela laises husi maramak ne julgamento no kita senti ang los liu maseluk tambah ita hotu nudar arguidu ida nebe la merese atu sai juis ba ema ida ne moris anu imba lorong ida ita hotu tengki responsabiliza ita ne asang no halok sira ia maramaknya justisia além de dane kita husi kita memoris saya nessa instrumento ida hodi destaca det ka diskuti bebek det ema ida memoris ema ida salah no ema ida falta sira to halua no taka matang ba limitação barak ia tene anrasi tambah sa tambah Ecclesiastes 7:20 diang nune laya ema ida moristos yang mundu larang nebe halo diak nunca salah selaya ema ida moris yang mundu ida nemak sempre halo diak det nunca lo salah entang ita kita fiar ang no senti ang los lia maselu diak liu ma ita kontrola itania ibung itania ang no hanoin di diak bakatak ita mo salanaing de hotu atu maromang ni doming buras ia itane moris atu nune ita belia força mos hadomi maselu primeiro Pedro 4 versículo 7 no 8 fo conselho ma ita hotu hodi dehang tambane kontrola ang no hanin diak liliu akas ang atau demi malu tambah sa tambah doming takas salabarak liu